Yo nami de bukmak Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Yo nami bukmak tangum news update bukmak ko nyilingo tambalaya Galiwin'ku le. Tiang mala ka drum malak dumandanal 34 Yolngu ulungo panya riri mi. Tiang bala kalurkot mangarongan bala dawan le. Parpro kawarpum isolation nga. Ka jenang bala danal dango yuro ulungo ngunyan dawan na. Kabolo panya yuro ulungo yaka danal ngulan na malikum jama. Ira dalin juin madalin bala. Ira kanak duman dalin. Tawar ya Galiwin'ku nguro. Nan bayan bulak duman ya ka. Lajuari manya riri ka warpum. Dangum numero ngama dawo. Ka dangum yakarakaram nanan dangu lockdown mali. Ka laju makri wujua. Jinakum dawo o. One, marchi waray nito clinical ya, normal ngon check-up ko, o nito COVID test maram, o vaccination. Ka wari po ngay dal nakon mayali ngulito ni wanga ngul nakon gumural maram o to brabala mirir o ni nit ngay to yul ngun nama ganjarian emergency ngorom ngor manjmak nito wanga gunarayon. Ka gunga inaraw marchi dawartun. Kabolo na batun tawartun na matuwa nga kunarayon matun nakon maram things malabala niya nakon ngatta kamilikin yurwa nga niyan do yulngun nakon dawartun ngatta uya maran naraw ka 3 nito dawartun wa nga kunarayon manmak ngun nakon exercise ko 1 hour yan every day yur kumurgalkin to kangon ni exercise ja yakan to barkol marichi 4 manmak to ngun ni wa nga kunarayon kamar nito kajakap Yolngu nguli karirik tun Yolngu la goro to miru wal kajal tin na kunna na raw bili na kun emergency room ngor ka 5 ja manmak dito nguni dawart tun wanga ngor yamaw nguli ni sensual worker dual maile nguli ni shop jama mir white pill jama mir ka bank ngor ka nguli na kun nito nguni dawart tun ja wanga ngunara yun na kun ngula mala room go mas jan matuka guru kamian ka yakan akon numatoka daba balamir wanga kor marchi ka ngora daradayan numatoka wanga ngurwanga ngurnina ka ngora kayakan matu visit ka durga wanga darwamir Dangum riri ngaro berkat meyo mayam. Covid-19 ma. Yolngu yo kabalanda yo. Ka yolngu banyanyo mayam belle COVID-19 vaccinations. Nunum ngaro mayam still nunaro mayam banya. Ako ngan warpul yolngu. Pili banyam ngana pubayang wana mayam banyam COVID-19 vaccine ma. Nan mapayang yang bayang marangikum. Nalper ngana pelenguru banya ngaro rumbal yo. Tarangan banya. Akalmum ngana peleng. Baik ko riri o boyan daw COVID-19 ko riri o. Panar pa bay mayam banya pukmak tong ada mayam banya riri kayakan ririk-tun. Ma banya nunung aro mayam banya ririm nunung aro yakan ririk-tun. So dangum nan mariminan important pukmak tango ya numa Galiwin'ku ngariya ka mayang banya o get tested COVID-19 ko banya nalabayang malang dumum banya ririm o malang dumum banya ririm ngaro manunaro kunga urami mayam waditya kaburlo kunga unyaka nanangaro yakka banya riri lachuar yun kuruto miwaraul o tango yang alapal miwara anapilango nyine yaka ngariya ka mayangan panya COVID-19 vaccine ma nunungaro kalmum nuna pinya nuna ka pukmak na community panunujal manunar mayam banya vaksin ma karyuan nungwa jamar kuling pay kuya kangari yang bala main clinic le pili panyam nungwa ala nunaro
kuna nung ngayim bay ko vaccination gum ayo bilin wangan Yolngu tadalan ngumal duman kina Ramingining Covid-19 wirimi ka kinang balanyan banya Yolngu dawin na ngarutungan banya lungum ngalangan mayam banya Covid-19 riri ka pirinyamin mangi banya pirinyamin test na mayam ngaro warwum pirinyamin ni mayam test ma walaktan bayong Yolngu yo already kungan warpukul ko riri ka pulo tunga midanul ngalangan mayam dangoya miwait workers to bili mang duman yulo lungon pilihabian close contacts mala ka diang baladaran banya yulo lungom close contact ma nyina ka kanang to dam nyina ka isolating menmak maduka dia ko yang banya nyunaro kuluman dangay riri nyunaro yakka lachiwarun nyunaro daradai wangay nga darapul nga nyina ka ngaro ngaro panyanan nunggu na important nunggu ngaro banyan nunggu ngaro nga warpungulim ngayli ka banyan nunggu homelands ka nyine ajin lebih homeland nga ka banyan Ramingining nunggu community nga Ramingining na ka wanga nyilinya ka ngadia ka mayang banyan COVID-19 test tangoy miwaj clinic tangoy Ramingining banyan nunggu karirik tun ma ka banyan nunggu Yolngu banyan no dityo niyan ko warpunguro ngayinguro pinya bian dawin nguro o nulun nguro Galiwin'ku o warpu ngayi dango entinga ngunyan miwaj clinic ma open ka 9:30 nguro bala 4 p.m. Monday to Friday pirikat minga ngayi nga dango entinga pukmak tungaro pijan beli wearing mask panundaro dartun ngayinguro kangaro nga jamali o shopli o clinically o ngulanali warpuli ngayili panayakka nungu ngayi kabitya bili makri witwa tambal Yolngu radio ka anti-government announcement pulungo COVID-19 go daw o kawarpum nunarun nama safe anti Yolngu radio kamiwaj Facebook pages daw o bulungo yual ko maltumadaw COVID-19 bayo ayolingon Yo thank you numalango buturik daw tambal Yolngu radio le.